Inkatha icitanirite na kuga ni gucwa giti kia mujumbe wa Ekuru aja turi ndene ya kaunti ya Meru na ciumiria na kwithirwa agitonya siasa ene ti muntu baingi barije muno lakini ngwitikia antu iba kumumenya tungi nkwariria ni Edith wa Mwirigi. Karibu sana Edith mami, thank you for hosting us. Bwega sana Karimi. Onbitagwa Edith nkatho Mwirigi. Karibu kwetu. Bwega. Aja imuguru. Mitungu ward. Umeankuone nira nenere nandi bwina sub county butio kwatika nkwene mitungu ina nkwene na mitungu wards ndio bumite kunde nyera ndubuga nkoririte tauni sakariga tauni ko town baba no kathera no kuma kathera na mami no mitungu kunde kariga ntura ijiri ndio kwe musaudimenti full kabisa. Ididi ya kuririte na twambiria uni ciari ko town nkoririte ara kenine gya chaba ara koti iri kobo wana bakwa bwari very interesting. Ndakurire na kabila mwanya muntu ndari nyomba cia civil servant mami atwire mutiongo yo county council akarite thoko inyinge kwina thoko emitungu thoko enkubu ndarene araditaire mianke irithiri na my father ai mwarimu wa St Mary's nyawe retired na renda athomaire koguo ni nkoririte tauni mwanka ria twathamire ndi university mwanka jwa ithatu. Na speaking of kuthoma wambirire primary na ndanjirire nasari kanisa ni Catholic Stella Maris kuma au irondetere nkupu primary ndathoma mwanka class 4 ndite Kigane ndiguta Kigane ndakuruka Bwega secondary ndathomere St Mary's Igoji kuma au ndeta University of Nairobi ndetero engineering civil engineering ndathira 2015 ndacokere kairi kuthithia masters ndathira 2019 masters in business administration na ndenda igwa kithomo gitingana tingana ntu nande kuthithia masters ya ijere ndi kwenda kwanjira project engineering background kwa ndi civil engineer kuna ndi kwenda ku specialize na sanitation rojero to kunywa Meru nuko na cancer isinge imono na ndi kwenda ku major into water sanitation na sewerage treatment kyo kuthithia masters ya civil engineering ira tuta environmental health ninko hope nkathira December umbikira moyo ndurande kuga anyway ukuthire skuru maybe wetere kuita ngugi na Nairobi Meru ngugira nyingi mbitete Nairobi ngugia mbere mbitete na consultancy ithatu as a project manager kuma ndo ndatonyere ki government 2018 National Construction Authority as a compliance officer. Ngugia kwa ere majorly kuthithia research construction industry na gwita na mabundi kuma 2018 mwanka jojo ndira retire ngo sikumire gwita na mabundi nkoro kiangirie kuminda kaisi andhukiekwa baba wakine na maybe we campus nkurikana kwironya wejiro ndomba kureku ina watonyero ni ka kirundu kiu gya siasa Ameru tuendete siasa sana Karimu mono Ameru tuendete siasa na area ya campus nyanja lui baiji tuendete siasa na batithia sasa tutia mwanabo donde bachoja collaborations na Meru ndeko tonya university ndethira Meru baba ingibe unenene. I was inspired nyathira ndio tonya nintari very focused kuthoma engineering kwe mwari umwe mbonere bakuthurwa kithurano kia mbere ndi first year mbira ugwe twina kithurano kia parliament njo tugwikire answered answered nira na ndinu jebwethera ija Kenya ura kwethera na ndibu arike kuthura ntu bunge kathithwa paswe speaker bekire antu baba gwikira records au no ndagerire ndayo wagitikia kwa answered ko ndatenda parliament so every weekend every Friday twethera gathering in the first year and in that developed a lot of interest in student politics. Mwanka jojo kodira I had gained a lot of experience kona ntura bakorwa nkona are very strong ura bako ngangana na ndakanga uga I will do this as well. Nde second year nda swera getiga vice president organization kwa twina vice president paire ndari in charge of academic affairs inda akiteta Senate University na campus representative nkatetera aritwa mantu ja basari mantu ja any academic thing inda bateta ira kuma ubambira ngugi itingani
Nuje vice president no mwanka wite iguru. Of Utiumba course. kwita ndi. So I had to get a bigger position. Irutongi. Na ndi ari bambira ugo tite secretary general. Spokesperson oyo kiudorano gya Sonu. Kutetha kuna mwari ungi gitine kiu. Ndagwatoni gwara kina ndenda unanti bompe encourage mono. Ndagichwa. No me ndakionere. Ai. Lakini ndarite thina sana. Campaign ke koro inyanu ije inyana national politics ni njomo mono imo tuto campaign ne koro banya twe opponents nkaigwa ke yao no kuona no ntu inkuona twe inyana twe inyware mu itukugira kwari itukwenda gwicwira positions enyewe ndarite thina sana at some point ndakachirwa giteki kia arume ndiko sinda renda ndaereswa nini beja kumbata kinyombe kwa the good thing ndari class in ntukuimu nyombe kwa geros into pipi toku tumba kwa ariaja lakini it was the lowest moment of my life in politics indi ndachomiria na ndayari baba ingenya nonto kuma gitareu iroko twethenya na ari vice president bangi pamwe bamiru jaba kendi kwena mwari mwiko wejira president no twejira kuona keke anga no twitengugeje no tutobore ndikwajuka secretary general antubenda mpa president indi ndaugira nandi nonto ndi engineering school tia focus kuma mwanka joina joa engineering da focus na kithomo ndarende kugankaso ya president lakini ndauga tia focus na ndikithomo ni na wathikia ndareke engineering na imbira gukuchiririe wakaranthi wona gitiki kia women rep Meru no kijukie bwa mbere bunte kwa ile karimi ndabangita tonya siasa anytime soon my dream eri banjire consultancy kwa engineer I mentor some young girls into engineering jorambare na young Meru nkabera engineering etiomi ende mwanka modhiru November nda antu bakara bendingara nuntu aritopa bangi pa Nairobi University kwa bangi tendo Ameru bareo bambira iditho gwe myanke witha otorojara kirengera help batwa bursaries ugeta bukare na rengera twa help university antu bara bate kuomba paka ya bursaries ogwe no tutethinya jaome ayuthi twe baba inge na twaromba gite kimwe ke bibi tata bya county no twewe no tutuje ugatetera at least we gite kimwe nija sore bakwa ban convince ndabere isasawa kyo ndaugire tia ntonye ndombe kura kia aciari betu no ntu baba tuthomithitie ndiuga atereka rimi aciari betu baba tutumenya bato kinya university ana baba ingi ipakura ibatwe njira batwe chance ekwa part of the society growth bagatutigera na ndio thire university antu baba ingi bakwa depressed kwena ndaka nyingi kuthoma ikathira yo skuru bena masters bataandikwa kwa mtu karite manke 10 ndena chore baba ingi mtu atone nyangu gimwe ikyo nkuga na ndinya youth bakita daraba mbunge tuketha twina data jeu tukateta ira youth no kuigwa ithere bubwega muno na kagita karo decided ingochwa gitike women rep of course no ejerenja ukwija wera mami wera mzee ba react hata na family mami no waigirwe je kati komba go accept yo nije ekoro our fathers are risk takers ambire mam tonda aregero tonya Sonu no tonya inyehe jingu juke kidharimo but my father it took him some time kwagze my mom netekere some time kwetekerio ngato kondekeria siasa ene ende daiye sawa ende aroka gondombera karokira kera murungu turikana kare gako na idi so far twekagita ka campaign period maybe challenges iroko when counted so far challenges ni nyingi ndemwe ekoro ndemwe youth kwanza ndemwe ekoro manya ekoro antu bateka maisha jaku sana iba kwenda kukojaja rumite urokara na ndemo youth kuna challenges ira cia kuvuga maybe ntaitanguge mono funding ina thina lakini ndende na kitharimo gia chore mono no ntubambira gukweta itamiro ari na ntu njo twarie tutekwenda mantu ja mengi jo twariro twiroro kuthi urokwenda advantage nyayo but it is a challenge no ntu ciati senda mbesa ndina limitation of financing but ingo ciomia ntu kwa chore baba ingi mtu akwira narua nkarungamira kiki ongia kwira nkarungamira kiki ende gwentu kwero nyara yoko gwana mwanka mpendere na maybe you could decide kiama kiria ugeta nakio kiri siasa icha kuchwa women rep
indecided karimi na indaririnya nomination fee ngeta na kiama kia UDA nonto ni I am inspired by our party leader tonde ria muthikaira bigo andenda kwajawe ukamuthikira po katonyere siasa na miaka 31 yes I am also 31 nukwelewa nkauga kethera munene wetu na gutonya 31 umetenja nini na akakinya au akinyite thaici I also can manage I'm inspired by your party leader very much na imbitiketie kiama kia UDA ipatike kiama gitikene na gukuria youth gitweja chance tugaciarire bunga kiurwe na ukampeni bwega wariria antu bagwetikire batena thina na ugo na maybe a day in the life of Edith tugikagita kare ugatinda siasene kwina ntuko injega kwina ntuko maybe tebujaga of course that's politics ukinya ugoro gaitapo ke ukachira dwe go on kana uchira enough is enough sekuru bange nyera tutiona na ya home kwentukwira ukairo gaciuria na tankuthithia no kwelewa lakini ge siasa tukareka ku take risk je karimi no kathithio tugatura kuga kuru batike wewe ite na batike wewe chance tugetega nominations mwankari we are equally empowered ituthomete ja the other gender na ingwetikia tugacitekia nyaite bira bite kuru nkona kuru bangi bageso ite bira nya bina arume ingwetikia tugacia inya no twite muno na maybe manifesto eku ukathaiji mwiruro tutegete kana mutegeri wa Weru TV akeja ku decide kandi ngire Edith kurekwa priorities eku kirikitiki na women rep at the same time in a gaf money ambuge manifesto inkomithithia nijoro gwita campaign ne na gukumenya mantu jaria antu bakwenda nakuelewa na ruo itakuona youth bamaua for example bakwira turenda igitare tutathithirwa jo turenda ugeta nyomba ukoroka andika ka point ukasi antu bara tukamit nabo bara tukuthithira nabo manifesto tukaandika within a period of maybe the next 3 weeks ngithandi na manifesto kwa ready no ntunkuthiuru kamero in every constituency so far na indikaira antu uraba kuga kwa mantu jaria nyani kwenda kuthithia ni ngwanti kuigwa ki antu na maybe challenge ira maybe ukona muno antu bena chona unture ni jairiko tiambo kitekia woman rep nyethe gitagwa kia gikaraja kia ekuru ene mekiringaro all genders genders cionthe nyethe gitagwa woman representative igiutega ana mwana kana kaka age kana kakari aciari betu na nya the old generation kibati gutega antu bau bara patina muntu kubathuganiria so on number 1 ntega youth beja na different dimensions kwina mu youth uri namba ati athomere akinya mwankai kambi nona ngugi kungi ukinyere kambi atona ngugi kwe ungi athirire kithomo kiawe primary kana ari makwenderea mbuga ja mwana wa mwari ayo mwana au gati athiriria au kwe muthako ungi othiriria ni primary mahali nuntu atona mbecha cha kumuthomithia na nda ayuthi pena thina mwanya but ukongania thina isiao bobotethania tankwera for example karimi janda kaingo kwera na ariba ngokwera mtu ena masters athiriria mianke 10 ataandikwa tutumba kuga tuka create ngogi in a day but giteke ke woman rep no empower na baba tithomete atia uka develop curriculum na youth babangi baba thomete ukabango gie kuthithira training babangi batathoma na mbuge kareta youth pamiro amwe nonto no uce mo youth yo igoji o mwira na rutete tuthia curriculum titana mo youth ona otigania kana buri kana kungi na tukathira manto ja tuga ja marija tatu tunde tu ya miru manto ja kuga kanga ugwa we mwegembe ugwa we mutigania ugwa we muimenti itobati kujathiria na twajathiria atia through networking of young people mo youth ageta gwitana bangi tomukania youth ya bara bathomete batona ngugi baka develop curriculum mbuge ya uremi bukaswana baba aikoro baba bathiriria skuru be class 4 omba kumutana omba kurima poe kanjewe lakini na product njega ukachwa bangi mtu athire maybe medicine ata practice ageta kaitana midwives in the village nokona no mwaka gugikawe we have to create employment no tutumba kuga ngugikangana of course ito oni nkuthugania
tubati kwethera twina database ya youth bara bathirite skuru na bataandikwa especially baba karite mono inyethera twina database eu we need to create sustainable employment for them bagatethia youth babangi bara batathira na kuba train na kethera network yantu twakura tukienda na regardless of movement mwegoji kana we mona that is one of my plans kiba mami betu ekuribo bamenya iranja ukatiga mwekuru na aru na siringi kana bukanywa chai bure nyi sapa bure lunch na bure sapa nkwenda kwempower mami betu sana through networking with microfinances financial institutions bakaiza kwa affordable loans nya kiti engaf every constituency nyeja kwa 7 million kuke mwanka kuna 63 keke gina keu ngachwa mbesi ranka baba empower na affordable loans in addition na kubachwira ki other institutions financial institutions that are affordable bama bibetu bakaye wainyeu bakakuria nja cietu bwega na kuke antu baba bakuru baba tikumba kuimenyera kagina kage tu kanini muno karimi nukwelewa compare ni county mzima ko unyanka uga kagina kaigo kakaitango gichonde ankethera ngikwairagia but ketekia human rep kikwaza networks cha ku work na NGOs international organizations inya biashara ukabera na ndete nonto ibo kwenda kwa part of this leadership in Meru ibo bati gongwati ai kumenyera ntu baba koro to give them palliative care na maybe aside from politics kagita kara maybe idi that siasa ene imbidi thiendete kwithira kugeta maybe during your free time undi mami ndio mami nina kana kamyanka 6 twendete kuruka na kosa na nyumba tobeka mono weekends rĩrĩa tu ina kanya lakini ndaisi asene ntiko na kanya ka fika kuigwa mwanya kuigwa kwenda nonto ino mwankambari na antu betu tumenyerete kweta swimming over the weekends mbere siasa cia Nigeria mpendete kuruka sana na inya traveling rĩa tukumba tuitaja Mombasa tukenjoy tugachoka amburi kiure ke team mafisi is Edith married ndaringa kona kiure kiu by then tomi yani ni antu baba ingi mono they speak on behalf of what antu baba ingi mono Edith mami ende ategori nice na what's your favorite meal now that wauganwendete kuruga pila weko karemire ngakurugira ngagwetore ntukwe tiga nawe ni ndongi sana oh, that's your favorite. It's my favorite. Kimege tithira tutirugite pilau nyombeko. Memory maybe ugekora kagiwauga ukoririte nkobo imbi most memorable to urairwa riu wari kana kanini growing up. My growing up was adventurous. Sana. Ukoni jike ni jaga saba. Jike ni saba very famous kieni. I lost my brother but twakurite nwe in a very interesting way. Twakurite nyomba cia civil servants. Kuna kabira di mwanya, kuna twana tu twingi. Toma au tugeta guceta saba ene. Indo kira ntiora riku indoya, ikitaria ndoya. Ko karanga. Kota kwatia ndoya kieni na kiandio. Wena mukebeza uze kanda itikaburuke. Kieni na kiandio. District officer kia wen tukwe moto engatoa. Ande tujibi ite mutini. My brother ambira tonya kidoyeni. Kidoya kitena mudho. Na ndio rumonda ugambunda bagwa. Oga kabango ati. But my childhood was very adventurous. Antu bara bengenda akuranya nabo bare bieje na nijo gakora bieje you harden because nande maibo ko harden ura mantu jana bakugeta so I have a very memorable childhood. What's Edith's favorite song ngondo atu that na kwa yake karo okay aoni ukaigwa kwa karimbo mbina ukaigwa ndakaina nkoro kwa kuina ina nini ngoko ndingonda wina kageta kwa Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. It's sort of a prayer. Na ndio ndio tujite campaign na chore bako bako wanda inaka ubo menya mantu tatebui barungi kangari bamberi mbidena tukaria bukaria bambera ina karimbuka ituje mantu tatebui but it's become a norm nyato kianji tukita campaign ro kirira tubangite program yetu
mpanjira ya kuina bangi bakanjira kuina ngarini and tukwebuja mono kuyo iromba kiu how do you handle critics that easy actually tokara mono tamenya 10 things you didn't know about Edith. Number 9 will shock you na to deal na ndiko na social media teja tena ura siasa chiaringa wantora ntuntora haiko na social media Edith social media Edith na kwariru everywhere you've become now a public figure kwariru ndene account Emiro. How do you handle positivity na criticism you? Ekeja ke negative criticism oni ndare hadendike siasa cha kamba counter berema comment counter negativity ntona ni serious negativity but nyakeja nange undare university leadership toera kwa mantu jama inge sana na ndare kareka nini egitareu nembo magarerie nyane mbitanire nyanderwa antu bansifu mono nkajuke with much excitement I should take it with a pinch of salt ngasira ibwega nga appreciate mbere but nkauga tomorrow I can be better nonto siasa ne antu ibire moito airagwa siasa antu bagakwira mantu amaingire mabako ire no kuthithia bwega nyare ko me mantu jatebui rengi ukamenya no kuthithia siasa cia kubwega ende kwe mtu keza kurake he nkoro okuya nini ende kwa cia moyo sasa rorore ukaubia nkoro gintu kira kimpeje inspiration ikari gakwa na inya kuma ngugine ntwire National Construction Authority for the last 5 years ngachira nkoro ewe ambirire mbume ngugine no mbitere antu ba mero ngugi nyomba tikwenderea niyo kinya gukoma atia ntukweru uju ninjaga nkorokie narua kyo gimpeja moyo na maybe kuyo maybe ntukwetinda ukakinya ukauga ai ije kankuona janda kinya muicho ntenderea siasa kairo ta kinya ndimyote mu siasa otiga gwo ende otekaroni antu otioni antu nya kwanza ndo bara bogweta abo limota gitandene ukarira ukanoga endo gokiro kamaguta opera naro twetitea twasinda ende kwentu kwera hizo ukaigwa tiomba kuendelea lakini no mwanka endelee na mbere maybe tuthora tukirikia ndenda ujukia kanya waria na Mumiru mwira kwekure ku ya women representative aria na muyuthi aria mukuru kure ringa bani everybody nyakethera ni mukuru mba kwethira akitungatirwa muno okay mbere maja urambukire ndenda kwapilikia aciari betu ibatwete kithomo batuthomithia ibatwe kanya kaguitetera cha youth ite bibi bitatu bya county baga tunankira kimwe tukethera twina guntu wa guitetera no kuherewa kwi antu baba ingenda kukwirira youth baba ngi bana mathina mwanya nwije inya tukatethia antu baba ngi campaign bateturikana baadaye ibatu itike no twite tuka articulate issues cha antu ba Meru jana nende mu youth nkitende na role ku represent kwenda human rep itango githatu representation legislation na oversight representation ija mu member parliament jabangi cha MP baba kawaida ba constituency kwa uno weke mujadala no katetera antu ba Meru bebonde na nya youth na ekuruna different kind of people in Meru na antu banya bema wathe no kuelewa obo baba tikwethera bemenya no tumamio county bati guteka muntu uri tuganirwa ntiko cionde ni antu wajari ndombe youth betu bakenda kwa divided mono imantu jaja county ja marija tatu imenti nyambe okay rodai mtojo no muimenti rojo kero karingiro cho nuntu imotigania ria bugutirima na Meru butana Meru uteta muimenti mutigania muji muigembe kanana twinde tuyayuri pa Meru na twina thina sio tunganania ba muisho ki ba mami betu na papa betu kutara muyuthi tekuga atumba kumenyera county nuntu mbuga tena mbeca cia kungana twina experience twina nainya twi vibrant indomete uni na ingwitikia nkae wangu geu ninde nkwanjiria career kwa siasa na imbije nkomba gutetheria Meru mono ndemo youth no to indomete ndina kithomo and in experience ya uongozi. Thank you so much no tubakona kanya na go to invite and I wish you well. We wish you well na Meru ngwetikia bakuthura bakiona tutigire ntuko inkaitwe takurene mwathani agutongeria ubwaga sana Karemi ubwaga nyanu tubakoiza kwetu agweta gwata ai muguru na nkore nyande twe na kwetu kungi kathera ubwaga sana go appreciate na uja kairi nkathera njeo mwathanya emwirigi thank you mkoria
Kwega sana mutegeri wa Meru TV o ni Edith Nkatho Mwirigi mwari uri kwenda gitikia mujumbe wa ikuru aja ndene ya kaunti ya Meru jo kari mubango jo agikaro ni mbito kari mi kaunti thero na kagita gakega